بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه ngabulijjo tutandika n'erinnya lya Allah tabaraka wa taala mutendereza Allah akyakumyenze naawe nga tuli balamu nga tewaliiwo kyetumuwadde kubeera nga akyatuwadde obulamu. Allah tabaraka wa taala atwagala newankubadde nga otomwagadde yasigala akwagala kubanga bangi nnyo Allah bawadde obulamu ng'ate bo tebamuliiko. Tumusaba Allah yongere okutuwa obulamu n'okutukuuma nga tukyali mu mbeera erabika okubeera nti eweesa amaanyi. Bwena andaba nsaba Allah wekitiibwa abeere nga akuwa baraka mu mirimu gyo mu mikisa gyo sa Allah wekitiibwa asumulule emirimu gyaffe. Tusaba ebyengana n'emirembe bigende eri Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakola ekyamaanyi okubeera nga atuleetera eddiini eno ey'obusiraamu n'ekigambo ekya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah nga nkukubiriza gwe wenna mpuliriza okubeera nga weekwata ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah kyekigambo ekigenda okutuusa mu maaso ga Allah ng'oli mulamu. Era nsaba Allah tabaraka wa taala akituwangalizeeko akitutireko ate era akituzuukirizeeko ku yawma al-qiyama kubanga yenna anamusisinkana nga alina la ilaha illa Allah faqad faza fawzan azima agenda kuba yesimye olw'essimu olulabika okubeera nga lwamaanyi ddala. Insha Allah mu kaseera kano kennyini amanya n'eddoboozi Sheikh Arafat Haruna ow'edduwa ngera bwe kiri nti Allah tabaraka wa taala yampa okubeera nti wensaba edduwa tebeeramu kubuusabuusa. Allah tabaraka wa taala yampa okubeera nti omusaba annyanukula era abantu bangi abazze bakyuka obulamu bwabwe nga buzze bukyukira ku lw'edduwa yange gye mbasabidde nkakasanga bangi n'obujulizi inshallah babuwa. N'olunaku olwaleero nsaba Allah akkirize nga edduwa eno gye tugenda okusoma egenda kubeerako nekyekyusa mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo enkuyanja n'enkuyanja. Allah omanyi Nabi Sulaimaani alayhi salatu wassalam Allah yamuwa okubeera ng'ayogera na buli kitonde kyonna yayimirira n'agamba nti ayuha nnas ulimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahuwa al-fadlu mubin. Yalangira n'agamba nti abange mu abantu Allah yatuyigiriza okwogera n'ebinyonyi. Ulimna mantiqa at-tayri Allah yatuyigiriza ennimi z'ebinyonyi. N'alangirira n'abagamba nti Allah atuwa okumanyako buli kintu kyonna. Inna hadha lahuwa al-fadlu mubin. Era nakakasa nti ddala yenkizo Allah gyamuweya esinga ku bantu bonna. Allah n'atugamba mu Qur'ani wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah abanga kuwadde ekyengera kinyumyengako. Leka kubeera ng'osirikira ekyengera Allah kyakuwadde kati gwe nabasikugambe nti Allah yampa okumusaba ne mwanukulo n'akitegeera dde obadde okimanyi nti Allah yampa. Omanyi waliwo abantu abagamba nti ze nsomeddwa naye nga kyayogera tekimanyi. Naye alhamdulillah nze Sheikh Arafat Haruna mwebaza Allah okubeera nti mba musabye annyanukula. Nabwe kityo olwaleero edduwa eno egenda eri muganda waffe Nalukoola Luyimba Elias Allah musaasire Nalukoola abeere nga awangula akalulu. Edduwa eno edduwa esembayo ey'omuggundu nsaba naawe ampulirize era ndaba ogambe nti amin oddamu nti amin otayipinge buli wobeera nti amin era otambuze vidiyo wonna Allah abeere nga amukola ki amwanukula abeere nga awangula akalulu. Yedduwa gye tugenda okusoma tugenda kusoma edduwa Allah abeere nga amusaasira abeere nga awangula akalulu. Allah tabaraka wa taala amuwa amaanyi abeere nga amuwa obusobozi obuwangula akalulu. Nalukoola insha Allah tabaraka wa taala nga bulijjo nti otumusaba Allah tatuvangamu ngakasanga Allah simusabangako n'atanyanukula. Allah wange olwaleero mu kaseera kano nzize gy'oli okubeera nga nkwanjulira ensonga nzize okubeera nga nyanjulira Allah tabaraka wa taala ensonga gwe w'amaanyi asembayo gw'alina obuyinza obusembayo tolina kikulemerera kuno ku nsi ky'obeera oyagadde kibeera ky'obeera oganye tekisobola kubeera teriyo asobola ku ekyo ky'oba oganye teriyo agaana ekiko ekyo ky'oba osazeewo. Allah tabaraka wa taala ntali musta'anu ala ma nasifun. Olwaleero twolekeza obulumi bwaffe eri abantu bonna abantu balina essuubi mu mudduwo ayitibwa Elias Luyimba amanyikiddwa nga Nalukoola. Ya Allah balina obulumi balina obwetaavu okubeera nti abakulembera osanga n'abeera ng'atuukiriza ebiruubirirwa bibasuubira nti ajja kuba nga abituukiriza. Allah ow'ekitiibwa tumuteeka mu maaso go mudduwo munafu ateesobola wootali tasobola kwesobola naye wooli Allah alina amaanyi tukakasa nti woobanga wooli ojja kumuwa amaanyi abeere ng'amalako Allah waleme kubeerawo n'amuwunyamu na buli
yenna agezaako okumulemesa ya Allah mulemese na buli yenna amwekiika mwekiike ayi Allah gwoli tewaliwo kigaana Allah oyimirira ku mazima buli kaseera tukusaba oyimirirewo omuddu wonna Lukola ya Allah abeere nga awangula akalulu abeere nga awangula akalulu akawangulire waggulu nnyo olw'obuyinza bwa Allah kyoba oyagadde tewaliwo ayinza kukigaana ya man huwa amuruhu baina alkaafu wannun olwaleero tuzze Allah obeere nga atukwanyulira ensonga eno obeere nga otukwatirako otuwa amaanyi omuwa amaanyi na Lukola okubeera nga awangula ya Rabbi ayi Allah mudduwo ayetaaga obuyambi ayetaaga okumuyamba ya Allah ayetaaga ya Allah amaanyi go museeko amaanyi go museeko obusobozi bwo museeko obuyinza bwo Allah museeko omukono gwo ogw'obufuzi museeko omukono gw'omuwanguzi museeko omukono gwo oguwangula ya Allah muteeke muba waggulu mufuula asooka ya Allah muteeke ku mwanjo buli muntu yenna amutegeere ulize erinnya ly'ekitundu kyonna ulize erinnya lye ya Allah liwulize ekyalo kyonna kwali omale oti owulize erinnya lye district yonna Allah ulize erinnya ly'eggwanga lyonna Allah ulize erinnya ly'East Africa yonna Allah erinnya liwulize Africa yonna Allah olitwale liwulirizibwe eri ensi yonna ya Allah ayi Allah situle erinnya lye lifuuke erya waggulu lifuuke erinnya erya waggulu afuuke omuntu ategeerwa Allah ate ne kyetumusuubira okufuna okubeera nga atukiikirira abeere nga akituukiriza bye tumusuubira okuba nga tumufunamu Allah tubimufunemu omwongere omutima ogw'ekisa eri abantu be omwongere omutima ogulumirirwa eri abantu be omwongere omutima ogwagala ensi ye ayi Allah ow'ekitiibwa tukusaba owe Nalukola okubeera nga awangula akalulu buli muntu yenna atuuka mu kutiikinga ategeere ye yekka buli muntu yenna atuuka mu kubanga alonde ye yekka ayi Allah mufuule agenda okuwangula akalulu kano Allah kubanga watusuubiza n'otugamba bwe tukusaba teriyo agaana bwe tukusaba Allah ojja kutwanukula watugamba innaka mazima gwe anta almustaanu ala ma nasifun Allah ow'ekitiibwa eggwatubeerera mu buli mbeera yonna tukakasa nti ojja kutubeererawo mu mbeera eno tukuumira akalulu obutakabba tutaasaba n'abaera nga babba akalulu ako asobole okuwangula oba oliawo abantu basobole okufuna kye baagala ya Allah watugamba ya Allah ow'ekitiibwa nti owa obufuzi gw'oba oyagadde qul illahumma malika limulki tu'ti lmulka man tashaa'u wa tanzi'u lmulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir ay Allah ow'ekitiibwa ku lw'obukulu bwa aya eyo ya Allah nedduweeyo tukusaba owe Nalukola okubanga awangula ay Allah tiyagaasi bwalidde leka tiyagaasi amukubiddwa leka tiyagaasi akubiddwa abantu ya Allah leka Allah emigga egikubiddwa abantu ya Allah lifuuke essanyu mu mwaka ogwo ya Rabbil Alamin 2026 mu kaseera k'akalulu abantu bafune essanyu ya Allah ayi Allah amaziga g'abantu ge bakaaba ya Allah amaziga g'abantu ge bali mu kubeera nga bakaaba ayi Allah obulumi abantu bwe bayitamu ayi Allah tiyagaasi gwe bakubibwa ayi Allah ebizibu byonna bye basinkana ayi Allah byafuulire essanyu ya Rabbil Alamin bukye ku makyanga Nalukola awangudde ayi Allah bukye ku makyanga ebizibu by'abantu bigenda kubanga bigonjoolwa kulw'omuddu oyo Allah tabaraka wa ta'ala watugamba nti tu'ti lmulka man tasha owobufuzi oyo gwoboyera oyagadde watu'izzu man tashaa'u ayi Allah ositula n'ow'ekitiibwa gwoyagadde watudhillu man tashaa'u nokkakkanya gwoba oyagadde ayi Allah kakkanya buli yenna anaagezaako kubanga atukkakkanya ayi Allah beera ng'ositula erinnya lya Nalukola lifuuke erya waggulu ayi Allah leka ebizibu byayiseemu embooka ezikubiddwa ayi Allah amasasi agakubiddwa ebizibu byayiseemu ya Allah n'abantu bye bayiseemu ya Allah byafuulire ya Allah essanyu mu maaso awo ya Allah ya Rabbul Alamin anta rabbuna almustaanu ala ma nasifun ayi Allah tukusaba obeere ng'ofuula ebizibu ebyo essanyu akaseera ak'essanyu wabeerewo okujaguza leka wabeerewo okujaguza ya Allah mu maaso awo wabeerewo essanyu ya Rabbul Alamin abantu balabe ku ssanyu ya Allah ayi Allah tutaase okusemba ayi Allah tutaase okugwa ayi Allah tutaase okusemba nakyo mutaase omuddu ya Rabbul Alamin nsindika edduwe negende gyali muwa amaanyi mu mubiri gwe muwa amaanyi mu birowoozo muwa amaanyi mu bikolwa ya Allah mwambaze engatta ez'amaanyi mwambaze olugoye olw'amaanyi mwambaze engatta enywevu ya Allah ezitayugayugana ayi Allah mwambaze omutima omugumu ya Allah ayi Allah mwambaze ekyambalo ky'obuwanguzi omutaase ekyambalo ky'obunyoomofu ya Rabbul Alamin ayi Allah na buli muntu yenna avuddeyo okubeera ng'alwanirira abantu ya Allah nga ddala alina omutima oguyamba ayi Allah muyambe naye tusaba omuddu Nalukola omufuula agenda okuwangula akalulu k'omwaka gw'2026 ya Allah abeere ng'akiikirira abantu ebizibu by'abantu byabadde balina ya Allah osanga binaagonjoolwa olw'omuddu oyo okubeera nga ze ya Allah ayi Allah tukusaba innaka qulta wa qawluka alhaqqu
الحق المبين bwanda basabo wanike emikono emiduwasi ya muzanyo Allah wekitiibwa agenda kutwanukula kakasa Allah innaka qulta wa qawluka alhaqqu mubin wa anta asdaqu liqa'ilin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nus'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adhabaka inna 'adhabaka aljidda bil kuffar mulhiq Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم يا صانع كل مصنوع ويا مجيب كل دعوة ويا مجيب كل دعوة ويا عالم كل خفية ويا صاحب كل نجوى ويا غالب غير مغلوب نسألك اللهم العزة يا رب العالمين انصر عبدك الضعيف الذليل الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يا رب العالمين إن عبدك إلياس نركول في ضيق اللهم انصره اللهم عادي كل من عاداه وكيد كل من كاداه اللهم اجعله من الأولين ولا تجعله من الآخرين اللهم اجعله من الممتازين ولا تجعله من الراسبين اللهم اجعله من الأولين ولا تجعله من الآخرين اللهم اجعله من الأولين ولا تجعله من الآخرين اللهم اجعله من الممتازين ولا تجعله من الراسبين اللهم اهديه على صراط المستقيم زكي نفسه يا رب العالمين اللهم نور قلبه يا رب العالمين اللهم ثبته يا رب العالمين إنك قلت وقولك لحق المبين ادعوني أستجب لكم اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعوذ بك اللهم أن نكون من الخاسرين نعوذ بك اللهم أن نكون من النادمين نعوذ بك اللهم أن نكون من المخسرين اجعلنا من الفرحين يا رب العالمين اجعلنا من الفرحين يا رب العالمين يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه باسم الإله وبه بادينا ولو عبدنا غيره شاقينا يا هبذا رب وهبادينا وهبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا باقينا إنا دعوناك استجيب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا أقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجيب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا أقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجيب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه وللمشركين قد بغوا علينا وللمشركين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تدعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فردهم اللهم خاسرين إنا دعوناك استجيب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه اللهم إن عبدك إلياس نركول في الضيق انصره يا رب العالمين انصره على من عاداه وعلى من ظلمه اللهم اجعله من الفريحين اجعله من الأولين ولا تجعله من الآخرين إنك قلت وقولك لحق المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة أجب دعواتنا يا رب العالمين نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا
عبيدك بنو عبيدك وبنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل عبدك النرقول من الأولين اجعله اللهم من الأولين انصره على من عاداه وعلى من ظلمه اللهم اجعله من الفريحين اللهم ارفعه اسمه يا رب العالمين اللهم اكتب اسمه من الأولين ومه اسمه من الآخرين إنك قلت وقولك الحق المبين وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللهم اجعله يا رب من السالمين اللهم عادي كل من عاداه وكيد كل من كاداه اللهم شتت شملهم اللهم ألق بين قلوبهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى لا يعاداه ولا يكيده لأنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي الله وجتيبا تكسبوليت النصر أي الله وجتيبا تكسبوليت كتاساكو تكسبوليت أمزما يا رب العالمين وغبوندو غوليكو مدو نركولا يا الله omuwoku beranga wangula omuwoku beranga itamu ya Allah omuwoku beranga labibwa buli muntu yenna ay Allah mutaso okusemba akaluluko mwako gakawangule ya Allah watuka kasadi idha jaa nasrullahi walifatuhu ekuliba kuzo kutasa kwa Allah nokugulibwa okwekibuga Makka tukakasanti ya Allah liwa munafi ya Allah tukakasanti ya Allah kwa kati tukutunulize songeno ya Allah berengo tuyamba olwale tukukwasa omuddu ya Allah ngagenda mukalulwako omwaka ogujjaluwa akaliwa kesaweno ya Allah walwako akesaweno kagenda mu ya rabbul alamin kagenda mu kubeera nga alondebwa ya Allah tukusaba berenga ya alondebwa nga yayita mu kubeera nga tuchikirira ay Allah kagenda mu ya Allah yage abaka wangula ay Allah kaluka no kagenda mu nkakasanga yene duwe gendo okusema yo sabo janu kule aberenge mu isawo direct okugenda okubeera nga tuchikirira agenda oberenga aberenga achikirira abantu ay Allah nkusaba berenga wangula ay Allah nkusaba mu obuwanguzi ay Allah nkusaba mufula azalabibwawo nkusaba mufula ayitamu ya Allah ay Allah muddu oyo nkusaba okkirize oberenga okkiriza ya Allah ngo kiri tisikusabanga kono tanyalukula ya Allah lam akum bidu'aika rabbi shaqiya ay Allah nkusaba okkiriza omuddu oyo Allah omuwe aberenga yayitamu ya Allah baberenga yalondebwa ya Allah aberenga yachikirira ya Allah omuddu wonna lukola muteeka maso ya Allah sikusabanga kono tanyalukula ya rabbi Allah innaka limusta'an anta Allahu limusta'anu ala ma nasifun anta rabbuna limusta'anu ala ma nasifun idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba ay Allah wechiti watuka kasanga nasureze omukisa gwo wanguzi gujidde muddo ya Allah nalukola ay Allah tusaba guberenga gujira mu ya Allah gufulo omukisa eri abantu bonna ya Allah gufulo omukisa eri ensi yonna ya Allah gufulo omukisa eri eggwanga lyonna ya Allah aberenga alabibwawo ya rabbi ay Allah wechitiwa muteeka maaso go innahu abdaka ad-da'ifu adh-dhalil Allah mudduwo atesobola nga tuwali manyigo ay Allah kusaba muwa manyigo ya Allah omuwo busobozi ya rabbi innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin falamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar falamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi wa qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah
غلبت فئة كثيرة بإذن الله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين اللهم اجعلنا من الغالبين اللهم اجعل عبدك نلقول من الغالبين اللهم اجعل عبدك نلقول من الغالبين اللهم اجعل عبدك نلقول من الغالبين اللهم اجعله من الغالبين واجعله قاهرا غير مقهورا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فلما برزوا لجالوت وجنوده أي الله وجتي وتكسبا قلوب قلوب آيو وبرنغو مدونا لكل كبيرانغا يتم يا الله أمو كبيرانغا وانغلا يا ربي أمو كبيرانغا وانغلا يا ربي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله أي الله تمزوك وانغلا كلامانيكو يا رب العالمين تلانغيرو بوانغوزي يا الله تلانغيرو بوانغوزي يا الله بحق فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وغلب النلقول يا الله اللهم اجعل نلقول من الغالبين اللهم يا رب العالمين إنك قلت وقولك الحق المبين وآتيه الرحمة وآتيه الحكمة والرحمة يا رب العالمين بحق وآتيناه الحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين اللهم يا رب العالمين تكسب الله كريز الدوين أي الله كسب كريز الدوين أي الله جفول الدواء يجدو كبيرا يمفولوا وقولوا يا الله أي الله تبكسا إنتو تكسب جاكتوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على صاحب الشام اللهم صل على صاحب العلامة اللهم صل على صاحب الفضيلة اللهم صل على راكب النجيب اللهم صل على العروة الوثقى اللهم صل على النجم الثاقب اللهم صل على الفجر الساطع اللهم صل على من انشق له القمر اللهم صل على طيب المطيب اللهم صل على الرسول المقرب اللهم صل على النجم الثاقب اللهم صل على الطيب المطيب اللهم صل على المختار الممجد اللهم صل على من كان إذا مشى في البر الأكفر تعلقت الوحوش بأذياله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.